U narednih 10 minuta omladinci Demokratske stranke opštinskog odbora Palilula citiraće izjave i poruke doktora Zorana Đinđića. Pa pozivam Slađanu Zdravković da prva nastupi. Da smo svako u svom okruženju ispravljali ono što je pogrešno i pogrešne ljude I opet Slađana Zdravković. da smo svako u svom okruženju ispravljali ono što je pogrešno i pogrešne ljude zaustavljali na njihovom putu, da smo ih sprečavali da čine pogrešne stvari, ne bi se te pogrešne stvari dešavale. Hvala vam na pažnji puno, pozivam vas da pogledate izložbu, prošetajte i uživajte u liku i delu doktora Zorana Đinđića. Hvala još jednom. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless.